Tri zemlje sa najopasnijom policijom. Broj 3. Rusija. Ruska policija se često smatra jednom od najopasnijih na svetu zbog svoje prekomerne upotrebe sile. Zloupotreba moći i nekažnjivost izazvali su zabrinutost, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Neki slučajevi su privukli međunarodnu pažnju, podstičući zabrinutost oko transparentnosti i odgovornosti unutar ruskih policijskih snaga. Broj 2. Brazil. Brazilska policija se također bori sa pitanjima nasilja i nekažnjivosti. Zemlja je obeležena visokim stopama kriminala, posebno u favelama i ugroženim četvrtima. Policijske operacije u ovim oblastima često su se suočavale sa kritikama zbog prekomerne upotrebe sile i zloupotrebe položaja, uključujući vansudska pogubljenja. Pre nego što otkrijete broj 1, ne zaboravite da se pretplatite i lajkujete video. Broj 1. Meksiko. Meksička policija suočava se sa značajnim izazovima u vezi sa nasiljem i korupcijom. Visoke stope nekažnjivosti i korupcija su narušile poverenje javnosti u policijske snage. Mnogi policajci su umešani u nezakonite radnje. Šta mislite o policiji u vašoj zemlji? Da li bi trebalo da bude na ovoj listi? Pišite mi u komentarima i slobodno se pretplatite.